Bankan mau buram ya ke World Oral Health Day hapo ka Jila Meghalaya ka Mawson Ram Community Health Center ka laraki ningkong ya ka ni ka sngi ka badai ka arpau tereng u lebe arhaja pesan kum ka jingya padpa jong ka perthai halor kumnu man pensol thu halor ka koi ka khia ha ka shintur but ya ka ni ka program la penya do Dr. Dondor Nongsteng dental surgeon Mawson Ram CHC kabaha Mawson Ram Blanc kumta la pelong ya ka jinga lang haringkat ka jinga shimbenta jong kisan phongot ki khana school bat kinohi kai jong ka Mawson Ram High Secondary School jong ka Mawson Ram Blanc bat kiwe kinongi shimbenta kia shimbenta hakani ka sngi la don ki jingpen i kumno man le khu jak shintur kabla pen pau bat pen i shabaro kinongi shimbenta kibla wan shakani ka program man pen slow thu yaki ya ka jingdon kam jong ka koit ka khia jong ka shintur bat ka jingle khu ya ka shintur umdang kata la samru yaki tiar sumar banyan shabaro kinongi shimbenta do dental surgeon Dr. D Nongsteng ha ka jingdon lang ukong san lembat ki wede ka angular kaneka vibratory bat ka sweep mo AVS kita kilai telefon happen mau kani mo pengen chipeni hauni model jini kaneka modified bass technique kini benbu angular kan ya choka angular mo ya bu nang ni berut nang ni jopi 45 degrees na uni part nang ni pinbu 2 to 3 teeth at a time mo fin shoot nang ni part fin I mentakan ya choka V vibratory mo bakiong shoot kum tu vibrate mendai ban shoot kenriang kum ni mo da fi shoot kenriang kum ni ini kido apanya jopi i khoi kloi katakan ni kajin khoi kini kido apanya kapen kalai ki kini ki benyat jopi bakin ki but din yo sensitivity gibon di ba yo sensitive shoot kai ki omma te pin bu yo bro jopi hakani kan kom arne lai tadi ki benyat pin cover da uli normal bro pin cover tang ar lai tadi ki benyat mo nang tu pin bu ai pin me circular motion untuk mentang ilada kan ka vibratory nginyat pat so ka sweep AVS nga ongo so ka sweep na ini part na ni najrom pin sweep siya po pen hakini ki in between jong kini ki do jong ki benian idon hakini ki jaka ki sakot haki jimbang ni ki bagi labam ya teng im so tu issue penyat tangkat balak basya mo kini ki jimbang ni hapdang kin khod tela da fili akum ni da fishet pada kum tu na ini part sim siya po te kemudian takut kan sweep kan siapa ni ka area ni te kum tak ter pinyat so ang ni siapa ter hang ni hadok kita apa kini ki area na kani siapa pat pinyat kum tu hi kejo kum tu ka UV 45 degrees kum mangai kai na ini part ni ai sejrom makan kan boy sejrom mo kani ka area ni te dan pelak boy hang ni hakini pendapat 2 minutes kani ka diu lada filaman kasni kan dei ka bajenjar kan habits me kan sawan hi kan salam ite practice dia nak ni kai benda ka babampan pisule itu shoot pindon kam benda ai heart benda pesha du kata-kata mo pitar sule kuntur kila aku ini ki benda kila aku ku di kuntur hakini ki part ni pishim nang ni pi kuntur burning you shoot tang sisil dei hendrei ni don kam asin na kumno man ka po ba pide bambu piju kundu na em kesuntur ro ya te nikita boro in sadon fiktif kumno banshut bine ro judon bahika epi kumno banshut ne should day good thing you should lemu in the tip agun ko kom banshut day in sadon I doctor ro ban ken ha kajing ide but oral health but sadon ru I dental assistant ye ban hygienist dental assistant ko kandi when demonstrate ru epi ha kadon epi kumno ban shoot kebinet mo ha ko kom ka dia nga bangi light ni kita ki particles ki basa agi cabinet mo man light na gajing pod na gajing bang pinyang jong ki bina mo re na gajing bang pinyang jong ki bina ngila man yu gajing bang ge ba bol maksud hagini ki benta jong rendang adu ko ba bukan ab ini ki gelang sene jumlah sud ini ki benta ke ba syukur ki do jam jong ka Senturi. Dei. My cabinet
Berkarukong bam, beningkong do. Ngidei ban avoid in between meals. In between meals kamot ba hapadeng kipor bam ngidei ban avoid bangin bam gijing bam kai. Kamtam ni gijing bam di batiang ki coklat kamtam gini kenteng i ki coklat ki chewing gum do benna ki biscuit ban haman bada ban bam pidei ban kenma pidei ban dan ka habit ba pidei ban kendro ke sintor jong pi. Pun sen pi kendro ne me kendro man bada bam. Man pada bam coklat bam men dia kendro ni am. Ya, nan dah kendro. Ada kendro tapi dia doktor kejing tiang dom dom syuk yang tu pelajar no. Kedai yang kita tang ba ke kero spi galong ban ide ban kendro action tur man pada kibam. Susu bro. Tak kebaan galong ba kei mengila banyo ladangim sumar pai kibniat galong ba ladangim sumar kibniat ado por bagi dang red kene kalau ngi belah he nam tam handai long gile siang kisam gili berbatai ba kene ke jingbi ken riang jing kibniat lu ngadai ba ngim sumar kibniat tama gini ngai igla bon na tam ikan arsenal ye handai kene kan sulong tangkum ka oral health talks nang opinio li ai nang sigi ki bahayang jong pi ki para ki perlok ba rekomen ye ki kena kibaret kalau ba kidei ban one check up syapo ki doktor biniat la kumno ru ASEAN system kemudian once in every 6 months nama ada kimwan kibinat joki gladai ban hap kim hap lain ada kibinat keempat dai ban hap bila ban hap jubon jaka begitu sequence of eruption ke badan maka rukom ban bi kibinat badan ke sistem umdai bukan sumi baik kat ban bahap kibinat man babi kibinat pemai kan dai hendak badan ke sequence of eruption ke baong kemudian man haman islam nadu pas rius nam nyaus nam pras nam bakumta ter hadu khat asnam kedan kumno mar karukom ban bi kibinat